Trailer driver nessa ne ho no. Nessa ne question mo ho no. No we ga one. Driver we nso sha no. Nessa ni. Which is we too. Now it's in chain. Usunya amanyabo a mensa kano andope eyawre hosem ye pa. For be 3 days ni na information ni be come mensa but me say between so I make sure say mensa kan information ni e kan ho nyina. Na amanyabo a mensa kan ye say yankasa ye Kumewood actor Agya Koo watona no mo wonsie do. Asem no eyawre ho yi na ekwan ya fa so ni ye say omo chiremu a Agya Koo enya akwanhia ewe Kumase chese ne car no atete apansam to the extent say ne body mpono yensanka ne body information beto abontin anope ne manager ababontin abe clear air no achire mu how ansem no esifate bese fun bi mu a subscribe page ne mi adoma ne so send me upload bi so na unsa ebetumi aka remember we follow me all the other social media platforms so boss yeah Mr. ya from me old man na san kan hu bio ntinka Mr. kwan kakana again I'm sorry not this time Free AM home care and nursing home no mo hwe awo for ma nya kwan waduma we home care and nursing services elderly day care medication management dementia and Alzheimer care physiotherapy services post surgery care illness recovery care ni nyina ne say obusuani bi kra na bi a wakwayare sabia ne yayi na befie na wo free AM home care and nursing home for ya 24/7 wo mu abekwa akokrokro no ekwan befa so befa ni nduro no mu entertain no na wo so nya kwan waduma ene AM home care and nursing home sabi na mi pay obutimi krokro busuafo kra kire wa mu omo wo hefa AM home care and nursing home e wo Fanko Accra and Sawom Road free 0540 344 837 and 0207 859995 ebusunya amanyebo ebeto abontin ye se yankasa ye nua be ma ya papa ye bibia Agya Koo atora no wonsie na kwan yo fa so efiri mu no enam akwanhia so ebusunya nim se Ghana ha no no ye celebrate bebe na ewu na ye kase ye bo mudin a na ye se de ya kan ebusunya bi nimu yaw na adofo a efiri mu de ye kase ye bo mudin a ye nwie ene efiri se omudoso ye pa. For about 4 days, Nina me say Agya Koo driver ne 4x4 oda ko fa issue. Na me hu ni say omo ko baby apako active. Na me hu ya na manage ye pass onyame apagya yankasa aye brapeni Agya Koo. Anso wa na information me san be kan na yes Agya Koo nya accident. Nti ma me ye basa say car na wotwe no sa da no na de ko nya accident na fi say me free nya sa information we no about 3 days ago. Na enne kwa abedem se me de reaction ne bro fi se afi na ne manager nkasa babonten abekle na ne manager babonten obekasa ensem si no de beto ho no mo garafo eni abiye sremo montie ne ye na sa npa bonefo a obohye behind the scene o post no mo bia ade akomate ade ye mahye bra manfo no enyo fi system 7 da making. Then 3 days more. To be free, catch him say. Legend. Agya Koo be boss. Sebi on your accident. After at first assess. Man find yasem. I need 30 minutes. No be sending pictures. I just am pa. Agya Koo. I couldn't accident. I can't just take asset as I can. Si ampa se je na dia accident anka sebi ni mukura nke ntimi fa sa ta so no na me ne legend enam ni Agya Koo na enam man fa nja Agya Koo kom do city ani be wana wo biem na more course e bam so to ba ka chele legend say
na amanfo ye etekobi accounts no sani pakro na we sai nyama no sani meti so Ghana no mo na wo de sai di wo mu mo na wo de sai de edi wo mu na wa wo hye mantwe baabi na ope viewers na wo di owuo legend Ghana for I Agya Koo branchie and I would never put the viewers say Agya Koo to be uncle page in the cohe the viewers are about concomoso who should be down for no now we didn't you two who should be amnano and I would to amlamubino no one ye pioiding a kutu Ghana for side upon a report no I'm at TikTok for the 10 year TikTok for say on Pedipamiansa TikTok for some Pedipamiansa I'm on my side report to send the panel account. Ya chida accounts na free nsem because ya nyina accounts na free nsem and na ya Agya Koo no da to so china ebe ya wo a wo hwe bi sira mo bia ko page wem won ko like the empesa di pa no to body ni na wo yesa na report no the unified system mi ya hwe ye ni ya report na o ma me o papa obi a sebi o dono no ana wo di picture ba beto so se ni pa na wu e bia na wo so wa nya hwehwemu no wa jedi na akoda no akwanyade ana se akofo yi ni ablo sirem Ghana fo nipa no woyɛ sa no mumie ni pie no koti anim mumie pie no koti amla anim na wo to mu bi se nipa no koda mu no mumie pie no an koti amla anim ya hwe ya nsi ade we anu kwan a Ghana ha be sei the brand na e wo sirem I very serious because nipa na woyɛ sa no wo yes I the viewers now I didn't need to sumo ko imtikadi no to say we do say nipa na wo yes so busafo a wo do makomaya de wo do mo efense ayem hihie ni le busafo kwampona do who Ghana Agya Koo the picture no ko post say Agya Koo branch ya kunya silent e hwe bibi wa wo yes ade wo na me de ma wo ye de report o ma TikTok fo o mo yin pa men sape so be confirm ya ju account na from so your investigation you better show physical I say show physical they do ko jam lani ma odo bo sampa Ghana ha emra bi ho odo bo sampa Ghana ha emra bi ho eti asrem mo aye ni nipa no yetimi fishing out na emra ni kofi beni abri pa Ghana fo mukasa ene wo ni Kofi abrantie Kofi gaga SK original ras bobo so what yase kupa kabana dabas we kire mu say bad news travel faster than good news aya na man for pentem etie say asembone ato obi enemu sempan de obi eniu a opese oti ye hwe modern bo a yem bra pani Agya Koo abowo movie industry nemu a onsem fata say ye de bone sei ebedi no obi a on yare ye onya akwanhia ye na obi eheda eye program say Agya Koo nya accident e de car beto no mo car ni VIP bus a crash ya ayam no say Agya Koo rest in peace ensem fata e was say suban bi say no ye jai if you say emboa oman kan ko na mmoa ebusuan so emboa okwan bi aso mesore die mu a so do adwen kire beto da me no asosora man page ni adoma ne so se na me upload bi aso na onsa betumi aka